relasyon. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakaturugan na Tyrone kan Cindy. Nasaya at no kasta, mama. Ay, nabanuga kiti trabaho. Kat nangan ka ka din. Saan pa'y, mama? Ala, isagaan akong ti kanam. Tamadama ti panagkuping ti babaunan kadagiti lupot alinaban na. Sige, mama, katagyaman ak. Alang arod, inkagpalas iha. Ta sumarunukan ijay kusina. Ala, magangkan. Wan, mama. Ni Roland, si Mangpat ka din? Saan pa'y? Imawag nga da kanudarayan apaskan ti gayam na. Kanayon la akasta, mama. Nagadumot din adardarayan na apaskan. Awan la ka din ti sabali arason day ta anak yo? Gagangay day ta iha. Gaputa adumat ngamin ti gagayam na. Iti na minsan, di nakpainsurot iti darayan na apaskan. Ngamala, awan anyaman na, mama. Basta tinapadag, saan na aliplipatan ti pagrebengan na iti pamilyana. Ay, kanayon kayo laakasta. Agsarita kayo atwa. Kat pagsaritaan nyo ti parikot. Amo yung matya anak yo, mama. Iso laang ti husto ti aramid na. Iso ano kasarita? Aga pa kami laang. Iso abaybay aklatan. Sabagay, husto ka, iha. Tauray siya. Ungtan naklaad agos, no kumusta ag ti relasyon yung agasawa. Mama. No pa'y kasta, saan kuma amarakrak ti pamilyayo. Takaasi dagiti anak yo. Kasta mo ti kayat ko, mama. Iso asigilaan. Saan nabalin nga agbabae ni Roland. Basta saan na kami apanawan. Elena. Agan-ano sa klatan, mama. Basta saan lakit di amarakrak ti pamilyami. Oh, adda ka matgaya man, Roland. Anya ti orasan? Tinga trabiin ah. Apay, anya ko matibibiyang mo no kastoy nga oras ti panagawid ko? Saan ka matapakibibyangan ah? Adda ka di babaeng? Makaumamatan ti kasta sa lutsod mo, Elena. Inakon maturog. Di naktalikodan. Agsarita tapay. Sumardeng kan. Ditakan. Oh. Nagturong manan iti bangir asilit. Talaga at din akong kayat akasilit. Oh, atoy. Agkapay kan? O anya, agar mo sarka dito'y balay? Saanen? Agkape aklangan, katrumara kon. Roland. Urayan ka inton aldaw, iji paborito ta restaurant. Tapay? Kaya't kalama kasango amangan. Awan oras ko. Busy ak. Pangal daw matday jay lunch break. Uray pay. Adda papanan mi kadagiti ka opisina ak. Okay. Agkapi ka nga roden. Saanen? Inakon. Nagbaawin day takapik. Sige. Baliwak ti mang timpla. Saanen? Inakon. Agrobwata kon, tarumwara kon. Good morning, Mari Elena. Uy, blooming kalat na Siyempre Ken, nasapa ka. Intulod na kakadin nila kay mo? Ay, kaano pa nga intulod nak nila kay ko? Siguro, kanayon ang naragsak nila kay mo. Gaputa kanayon a blooming ka. Ay, saan, Marimel ba? Da kayo kanila kay mo. Kumusta kayon? Ay, nasingpat nila kay ko. Kanayon nak nga idagas dito'y trabaho. Gaputa may salaang matidireksyon mi. Di tala ang bangir apasdak ti ayan ti trabaho na. Saan kayo kading agapapa? Saan, Mare? Naragsak ka iti asawam? Siyempre! Apalan ka. Gaputa siya. Saan ka naragsak? Uy, at dagayam ilimlimad mo kanya ka. Saan ka naragsak iti relasyon ming agasawa? Isong apalan ka, Marimel ba?
Lola, apay ajak makikita ita ni Daddy. Oray siya, Lola. Jak makikita ni Daddy. Gaputano kasta sumangpat iti Rabi. Kat nakaturog kayon. Apay ngamin ang nagbayag asumangpat. Imbag pa'y ni Mami. Kanayon mi amakita. Kas iti nakon. Nakaturog kayon no kasta sumangpat iti Rabi. Ay, sige. Urayak ni Daddy inton Rabi sa anak amaturog. Ay, saan mabalin ti kasta, apo? Saan mabalin nga agpuyat kayo, apo? Saan na bale? Tawan mo't sarak mi ija pagadalan ita. Ganinton bigat. Iso mabalin mi ti agpuyat, Lola. Sana mabalin. Ala, bayan nyo tay bagaktukin ni Daddy yo. Akayat yo amakita. Roland. Umunag kayo, Mama. Oh, apay, Mama. Anya ti bagayo? Talaga ka di adi kay agkasilid iti asawa, Roland. Apay ka di akas naman ti saludsod yo. Agasawa kayo. Ngam sabali ti silid mo. Saan da kami napakibyangan? May papanitilay ta abanag. Wen kayam. Nasa odas hindi kan Tyrone, akayat da ka kano amakita. Ha? Nalipata mo nga adda anak mo, iho. Sige. Kasarita kida inton bigat. Nasayaat. Aglalang lang tayo nga agar musar inton bigat. Iso at ikarumara masapa. Sige, Mama. Kailiw da kan amakita, dagiti anak mo. Ada text ko. Maturog ako man. Amang ano ni Shirley. Ni Shirley at talaga. Kailiw nak manadagosan. Nimot gayam Elena. Umay ka dito'y silid. Mabangbangungutak. Mabangbangungut? Makapapan di taayan mo. Maturog akit din. Di mo kaya ti umalatiw iti silet. Siya nga rod ti umalatiw iti ayan mo. Anya ti bagam? Pastrakanak. Di ka pala maturog. Baka singa ka iti panaginanak. Pastrakanak. Di ka giduron Apay ka di amang singa ka iti panaginanak. Pues, aginanata at duwan iti pagturturugam asilet. Anya? Ti awanan bain alalaki. Talaga at tinurugan nak. Dinak pa yan kayat akaabay. Tanaturog pa yan iti tugaw. Kayat naasawan. At talagang awan panagayat nan kanyak. Ala, tangay jakon mapasubli ti panagayat na kanyak. Nga oray anya ti aramidak. Sige, aklo naklaangan. Basta di na kang pampanawan. Gaputa agladingit lakit di dagiti anak ni. Rumwarak laangan dito'y silid na. Sige, agar mo sartayon, ubing. Oh, Elena, iha. Agtugaw kan di taabay ni Roland, agar mo sartayon. O ano na, Italaang amakitak da mami kendading agabay amangan. Win nga rod. Ay na, nagpintas ni Mami. Talaga, Cindy? Napintasa? Wan, Mami. No napintasa, di saan na ko mga insukat ni Daddy oh. Ha? Insukat na ka ni Daddy, Mami? Anya nga insukat, Mami. Cindy, Tyrone, mangan kayo kitin. Elena, Roland, ada kayo iti sango ti panganan. Mabalin ka di,
Saya atin nyo ti panagsasauyo. May katantiganas ko amangan. Tyrone, Cindy, agawan nyo ti mangan. Agpalas kayon to. Tarumwar tayo atalo. Ipasyar kayo. Nakapalastahan, Tyrone. Nang diyak kaya ti sumurot ka ni Daddy? No saan tayo akadwa ni Mami? Uray siyak. Nakapalas kayo gaya man. Hintayon. Daddy, saan mi akayat ti sumurot kada kayo? No saan tayo akadwa ni Mami? Anya? Wan, Daddy. Mabalin ka di akadwa tayo ni Mami? Ay, sige. Ala, umuna ako ni Jekotche. Sumaruno kayon. Elena, kisayam ta lipstick mo. Lalaba ka unay. May mayat no katamtaman lang. Uwan, Mama. Okay ka din, Mama? Okay. Bagay mo dahi tapistita, miha. Ad-ada apimintas ka. Ala, ingkan. Sige, Mama. Elena, agan anos ka kuma. Taam mo. Maurnos yun tumitlaang ti relasyon nyo kin ni Roland. Uwan, Mama. Agbusbusinan ni Roland. Sige, Mama. Inakon. Apay ka di anak kabaybayag ka. Naskan ka di pa'y ngagpapintas ka. Oray sa anak ngagpapintas ta napintas sa kasigot. Isturbo ka iti pagnami ka dagiti ubi. No apay pa'y lang amin anaskan asumurot ka. Kaya't dagiti anak ko asumuro ta. Iso nga awan mabalin mo. Kan may saan ko nga itulok nga irwar mo dagiti ubing adidak kadwa. Anya ti amok, no ada sabali akadwayo. Jak itulok. Mami, Daddy, agap-apa kayo kadi? Saan, anak? Okay. Jak itulok ang makita dagita ubing ti saan arumbang. Abalayan, nangigak itinateng. Naganos apitsay. Ado dayta. Adda iti sakubag. Adda pa yen onions ken layadita. Kasta ka di abalayan. Pagyamanan mino kasta. Ayan ngay dagiti aputa abalayan. Ay narimorta. Mapandaag pasyar. Kadwada ni Elena. Kumusta mo tin dagiti agasawa? Nasaya at latamat abalayan. Ay, pagyamanak no kasta. Iti na minsan nga main, imay ni Elena ijay balay kadagasang sangit. At dan sa parikot da nga agasawa. Hanggang kunak, anasaysayat no agsarita da adwa. Abalayan. Katsapay la kumata nasayatin tilinangin da nga agasawa. Ay, kinapudno na abalayan. Adda parikot. Ngamin, amok nga da babae ni Roland. Ha? Ngam amok, makaamiris tumatlang. Ano kasta? Saan nga roda nasulbar ti parikot? Diyak kayat ngagsinada. Tama siya nakadag iti apo ko ta. Abalayan. Kat amok, abalayan. Makaamiris tumatlaang ni Roland. Dagijayin da Tyrone kan Cindy. Agayayin da. No amok la kumasumurot ka. Saan kon nga inawis dagiti ubing arumar? Taan niya ti kayat mo? Ti babaeng ti kadwayo? Jak itulok akasta. Imbaga ka di nga da kadwami a babae. Di mo gamden ayam amo dagiti anak ko iti babaeng Roland. Anya? Tano kasta ti mapasamag. Nasaysaya at langan ayadayo ken ka dagiti anak ko. Cindy, kita amdamami ken Daddy. Nakatugaw da adwa iti may sa bench. Ngam naging nadayo damat. Kat? Madlaw ko akaslasaan akay kayat ni Mami ni Daddy. Anya? No kayat na ni Mami. Oh, dinagabay da ko maititugawan. Kan kasla ka na yung dang agsubang. Wen nga, Rod. Kasta ti madlaw ko. Kan sabali ti pagturturugan ni Daddy. Ta iti bangir asilid. Wen mat. Sabali at talaga ti silid ni Daddy.
Imakar iti sabali asilid. Kasla maawatak nga adda babae ni daddy. Babae? Wan, adda babae ni daddy. Kaya't nasawan, insukat nan ni mami. Anya nga rod ngay ti aramidan ta? Sapulan ta jay babae ni daddy, kat balsan ta. Ha? Kasta ti aramiden ta, sindi. Jak kayat nga adda sa bali a babae itibiyag ni daddy. Kasano? Anya ti aramidan ta? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napauluan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kasla maawatak nga adda babae ni daddy. Babae? Wan, adda babae ni daddy. Kaya't naasawan, insukat nan ni mami. Anya nga rod ti aramidan ta? Sapulan ta jay babae ni daddy, kat balsan ta. Kasta ti aramidan ta, sindi. Jak kayat nga adda sa bali a babae itibiyag ni daddy. Kasano? Anya ti aramidan ta? Agpatulong ta kanininang kumelba. Kasano? Basta, siya kung ti makaam mo. O sige. Ha? Agpaypayapayan ni mami. Ha? Inta ka nun. Sige, inta nga rodan iti ayanda. Oh, kasano? Nag-enjoy kayo kadimot lang ang nagayayam? When mami. Da kayo kan ni daddy, mami. Nag-enjoy kayo kadimot ang nagsarsarita? Ha? Wala. Ala, intayon mang restaurant. Mabisina kon. Sige, daddy. Naimas ta in-order yu asidaan mami. Itala ang anang restaurant tayong upat. Kastoy ko maakanayon. Jay classmate ko ani Lily. Kat kuna na atunggal Domingo. Rumwarda ka no asa nga pamilya. Mapanda ka no makimisa. Kalpasan na. Agpasyarda. Datayo kat saan? Italaong. Uray jay friend ko jay school. Kanayon da kanong agpasyar. Kan kunana pay, anak ko rapay da kanulaang. Ngam, naragsak da. Anya? Kanayon kanong agkinkin na tawa da nanang kantatang na. Kanayon da kanong agingin nantil. Kasta ka di? Ngam da kayo kan ni daddy. Katjak mangag ti katawa yo. Lakit din, mangantayon. Awanan ti adu asarita. Hi! Shirley? Hello! Roland, iso ka di ti asawa mo? Wen tita, iso ti asawa ni daddy. Da kami ti anak na. Da kayo, tita. Gayem na kayo ka din ni daddy. Wen, agpagayam ka ni daddy yung. Iso akayat kayo mat nagbalin apagayam. Anya tinagan mo, tita? Shirley, tinagan ko. Syakmat ni Cindy. Tayron mat tinagan ko. Nakaay-ayat kayo gayam akasarsarita. Okay. Panawan kayo na. Tapno sa anak ama kasi nga. Roland, kadwak ni Jinky. Adda kami itibangir anamisaan. Bye! Daddy, gayam mo ka di jay napintas a babae? Wan. Ala, mangantayon. 5 isang timakan. Okay, daddy. Mami, ikanyo iti makanti plato ni daddy. Sige man lang. Nagadukat nga amo yun nga ubing ayan. Aginayad ka nga agmaneho. Nakaturog dagiti ubing. Nabannog da, iso na iturog dan. Isursurum ka di dagiti anak mo, iti panagsasawda. Apay, masahaer ka iti panagsasawda? Ubing da pay, nga manakam da.
Saan da akaskan ka at ibagim laang ti pampanunodam? Anya? Kasta unay ti babawi anak ikalay sa kan ka. No amok la kumaakas to iti pagbanagan ti amin. Sa anak la kumaanak ikalay sa kan ka, idi. Nagbabawi ka at adapay kanyak. Nasaysaya at nagsinatan. Naglakalaang apanawan ka, Roland. Ngam sa anak ngamin amanagim bubukod akaskan ka. Ipagpagapok ka dagiti anak ta. Iso nga aging gaita. Agan an saklat ta iti denang. Umanaw ka langan. Ibatim dagiti ubing. Adda ni mama amangaywan kadakwada. No pumanawak. Isurot ko dagiti anak ko. Tadyak kayat ama imatangan da. Timadi nga aramid mo. Awan timadi nga aramid ko. Jay babae itay nga masidag kada tayo iti restaurant. Amo, isuday jay ti babae. Ha? Sa anak ako ng unay, tapno sa anak ang makaawat, Roland. Dayjay a babae, tinangisukat ang kanyak. Wen, napimpintas. Gaputa mas napuspus kulti make-up na ngam iti siya. Sumardeng ka? Sexy. Ngam kaslasaan ang mapagtalkan. Anya? Ngam, awanan bibiyang ko pa'y no asino man ti babae mo. Kat, tangay talaga sa anak kon anapatigkan ka. O sige, aramidam ti kayat mo. Taaramidak mo at ti kayat ko. Apay nga imasidag ka kada kami. Idadda kami iti restaurant. Kaya't ko na makita na imbag ti rupa ti asawa. Anya? Asino ti mas napimpintas kada kami? Iso ka diyawan na siya. Siyempre, sika. Sigurado ka siya pinapimpintas? Wen. Kaya't ko amangag, no ay ayatan na kadimat laang wala saan. Baliksam kumaronan. Ay ayaten ka. Kasta ka dilaang. Awan ka dinayon na nga aga. Ay ayaten ka, Shelly. Agyaman na, Roland. Ay ayatan ka man. Ay ayatan ka unay, Roland. Mami, mabalin ka di sumurot kami iji opisina yo. Sigin, mami. Itala ang matasumurot kami kan ka Anya ti aramida nyo ijay. Amang ano papaanawa kayo laang ijay. Saan, mami? Promise. Agtugtugaw kami lang ijay. Kailiw ko ngamin ni Ninang Melba, mami. Anya? Kaya't ko laang akumustaan. Okay. Ngamjak kayat apapaanawa kayo ijay. Un, mami. Sige, Elena. Sika nga ron ti makaambo kadagiti anak mo, iha. Kat isa pariyo tagpasyar ijay ayan datatang mo. Kailiw da kayo man, iha. Wen, mama. Sana bali damat ko, Jim. Wen, mama. Dumagas kami to ijay inton malam. Agan anat kay ti panagmaneho, iha. Wen, mama. O sige, agtugaw kayo pa'y laang dito'y labi. Nasapa pa'y, iso ang mapanakbit gumatang iti merienda, tapno sa anak kon arumwar inton break time. Sige, mami. Di kay agal alikutag dito'y, ha? Un, mami. When, mami? Oh, hello. Tyron, Cindy. Kumusta kayon? Nasaya at mat, Ninang. O sige, panawan kayo biit, mare. Okay, mare. Nagbiit at talaga ti panaglabas ti aldaw. Ita, dadakkel kayon. Kinapudno na, Ninang. Da kayo at talaga ti gagarami. Ha? Adda ngamin parikot. Kat agpatulong ak kumakada kayo, Ninang. Parikot? Un, Ninang. Ibagakon. Kabayatan ngawan ni Mami. Okay. Dumngagak, Tyron. Napukaw at talaga ti panagayat ni Roland kanyak, mare. Di na kun pagan ano, nga oray gargariyak. Ne,
Sobra mutan no kasta. Inaramid ko ti amin. Tapno laang mapasublik ti panagayat na kanyak. Ngam nalabit nga impay na amin iti babae na, ti panagayat na. Ammom ka din no asino ti babae na? Nakita kon idada kami iti restaurant. Kat mamati ak nga isoday dyan. Nasakit man kanyak. Ngam, nairwama kon. Aklunag adina kon kayat ti asawa. Ay naapok, agyaman ak taimay kayaw. No mabalin kumamat nga agyan kayo ditoy. Sige, Apong. Agyan kamin to ditoy intun bakasyon may di eskwelaan. Wen Apong, tapno tumulong kami nga agmula itinatang. Agmula kayo mat itinatang? Wen Ken agpakan kami iti manok, Apong. Ay katuan. Wala, umay kayo. Intay ag merienda, apok. Intayo ni kusina. Aday jay ni mami yaw. Ala na pok, umuna kayo ni kusina. Ta isimpak pa'y dagito'y binalsig. Ilinong kaw, tapno sana mabasan, wag to daw. Ngala, intayo, napaw. Agyaman kami manan, iti isa sarong karyo Sapay kumata, umay kayon tumanain. Umay kamin tumanan, Apong. Elena, alain nyo tay presko anatang, ada ija paraangan. Wan nanang. Anak, adda kami laeng dito'y kininanang mo Nuan yaman ti parikot mau, adda kami laeng dito'y. Nakalukat latatiri daw para ken ka, anak. Agyaman ak nanang, tatang. Ala, yung kayo nga rudain, tadi kay masipngetan. Agpatuloy kami nga rodan, nanang, tatang. Di ka agdanag, Joel. Ikan ka ititangdan mo. Amangan numadaksanak, iti kasto nga ipaaramid mo kanyak. Saan? Basta aramidam laang ti ipapaaramid ko. Sige. Nasayat ka akaaroba, Joel? Iso asika ti talkag. Tulungan nak, kat di ka agdanag. Saan ka amalugi? Itad ko ti husto abayad mo. Sige awan parikot. Isunay tatipasdag apag trab-trabahuan ti lalaki asiputak. At daladawan na kanyak. Isu mailasin ko, no bilang tamakitak. Ay, babaero gayan ti lalaki asiputak. Ay. Oh, adda nagparada ako ti iti asitib ko. Kasla... Wan, isuday ta ti lalaki asiputak. Oh. Sa anak lakid di anak bindota. Limod nga alaak iti ladawan. Kumusta nga tatiin paaramid mo kanininang mo? Nagtungpal nga ta? Wen, inawagak itay ni Ninang Melba. Bilibak ang arod no nagtungpalkan ka. Nang ngagmumatjay kinunanay di kadata, at tulungan na ta. Kat, anya ti aramidan ta, iti kanito amaamuan ta ti pagnanaadan di babae ni daddy. Kasarita ta, aliklikan na ni daddy. Anya? Una, barang intun makasarita ta, katliklikan na ni daddy. Nasaysaya at salae ngayon, no dituyin nga agyanda Elena, kandagiti anak na, bakay? Saan akayat ni Elena apumanaw da iji balay, ti katugangan na. Tati kayat na, agdeden na dalatasa nga pamilya. Piman mait di anak mo. Agan anos latta iti den na ti asawa na. Idinto ta masaksaktan lang arudain. Apay, anya nga ta ti parikot iti anak ta. Tamasapol pa'y lang agbabae di asawa na. Saan anapanagnagan nga adda babae di asawa na? Uray pa'y. Apay, iti anya aga po sa bali asilid ti pagturturugan ni Roland? Ay,
Dokastan ti asawa ma, di mo pa'y lakit panawan. Ipilit mo kit din ti bagim kenkwana, no di nakamot kaya. Maawatak ti anak talakay. Ipagpagapo na kadagiti anak da. Saan arasunday ta? Anya nga rod nga ay. Kasta mo ti kayat ti anak ta. Tadi namot nga rod kayat amarakrak ti pamilyada. Sa anak apabaur. Agam ala. No kasta ti kayat ni Elena, iso ti makaamaw. Saan abalay, tanasingpat mo ti katugangan na. Tilaang parikot, kat nirulan. No maminsan, kayat ko abitugan di manugang ta. Tapno agnakan. Aha. Luklukwan nakit din ti anak ta. Ay, di ka agar aramid iti maday, lakay. No ita, makapagtepelak pay laeng. Ngam no sa anak to na makapagtepel, talaga adurabag ti awanan bain a manugang mau. Kita anday to aladawan, Melba. Kita man. Oh, ni Roland dayta. Iso ti kunak apaliiwam. No kasta, isu at talaga dayto eh. When, kat, anya tinapaliiw mo? Diyak pa'y sinurot Masapol ang masiguradok pa'y, no isu at talaga dayto iti tao, akayat mo apaliiwag. Narigat ti agbidot. Iso dayta. Ay, no jak lamaasyan kadagiti ubing, jak kumakayat nga aramidan daytoy. Ang amala, tulong kon kadakwada. Makamo ka Basta ikanak ititangdan ko Tani, tinaktak mo ti biyahe ka. Imbis nga agpasada ako Wan, di ka agdanag. Ikan kanto ititangdan mo. Basta tulungan nak. Adda ka di Serbina? Numaamuan tayo ti pagnanaadan ti babae? Kaya't dagiti ubing ang makasarita ti babae ti amada. Iso at tulungan ta ida. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. No jak lakaasyan dagiti ubing. Jak kuman kayat nga aramidan daytoy. Ang mala, tulong kon kadakwada. Makamo ka Basta ikanak ititangdan ko Tani, tinaktak mo ti biyahe. Imbis nga agpasada ako Wen, di ka agdanag. Ikan kanto ititangdan mo. Basta tulungan nak. Ada ka di Serbina? Numaamuan tayo ti pagnanaadan ti babae? Kaya't dagiti ubing ang makasarita ti babae ti amada. Iso at tulungan ta ida. Una, saan mat kiti adakas? Kan tangdanan nakmat. Di sige. Wen, awan pagdanagam. Iso apaliiwam no rumwar iti opisina da. Kat surutem iti papanan na. Aging ga amaduktalam no sa dino ti pagnanaadan dya babae. Ala aramidak dayta, Melba. Awan pagdanagam iti tangdan mo. Ta saan ka amalugi? Wen, Tyrone, di ka agdanag. Maamuan tayo no sa dino ti pagnanaadan ti babae ni daddy yo. Agyamanak, ninang. Siya kun ti makaam mo. Kat awagan kan tulaangan no kaskasano. Okay? Okay, ninang. Agyamanak unay. Sige. Sige nga rod, ninang. Thank you. Bye. Bye, Tyrone. Ay, piman matdagi jay nga ubing. Angam bilibak kadakwada. Isakit dalaunay ti inada. Kat di da kayat nga adda sa bali a babae iti biyag ti amada. Duan nga aldaw asaan ang nagawit ni Roland, Mama. May itay aldaw. May nagpulas. Anya? Kinasaritak manan ngam nagungan. Kun ana ajak pakibiangan tibiyag na. Mama.
Anak ko ngagpaiso ni Roland, ngamdyak kanunungan ti aramid na. Kat adakan ka, no niya ti kayat mo nga aramidan niya. No kunam asinaamon ni Roland, awan maaramidak. Mama. Ambok, iha. Kanayon ka ang masaksaktan iti aramid ti anak ko. Wen, Mama. Inaldaw asakit ti marikriknak. Gaputa amok nga da babae ni Roland. Ngam, kasla normal daytan kanyak. Elena. Pampanunutak lang amin dagiti anak ko. Ngam, kasanukan. Diyak kayat ama isina da iti amada. Oray kas kasano. Makadin na dalat ta ti amada. Ala, adakan ka na ita, Elena. Ay, anya amatan ti anak ko. Diyak mo no sa dino tinapanan ti panunot na. Okay lang, Mama. Kabailak da ito eh. Tinaskan. Saan nga isangpat ni Roland ti babae na? Dito'y balay. Tanong kasta ti aramidan na? Ang mga nudyak makapagtapal. Kat anya ti maaramid ko iti babae na. Diyak mat itulok akasta ti aramidan ni Roland. Mama. Iso akasaritak manan. Taibagak adinan tugamdan nga isangpat ti babae na. Tanusan, tulungan ka amang paksyat iti babae na. Agriin ka ditan, Roland. Huy, Roland! Huy! Simang putan ti inorder ko akanan ta. Nag-order ka manan? Masadutak nagluto. Iso nag-order akon. Ala, bumangon ka, taintagar mo, sir. Mangisagana ka iti kape. Wan, itaypay nga insaganak. Ala, intan ijay kusina. Oh, at titi kapem, igopam ta na pudot pay. Roland, kayat ko ti agbakasyon. Agbakasyon tayo di laon yun. Iti beach resort ti gayam ko. Anya? Di kagdanag. Ada kwartak. Siya kung tagastos. Amok mat a pamilyado ka. Kaano? Laglagi pa mga da trabaho. Mapanta iti Sabado ti Rabi. Taawan mat sarak ta iti Domingo. Sige. Isaganak dagiti kawas na. Kan amin ang masapsapol ta. Inawaga kong tigayim ko nga akin kuko iti resort. Tapno mangireserba iti silid, para ka data. Okay, sikat imakam mo. Dua pa'y nga aldaw ti Orion, sakupay amapanta. No kasta, saan manen ang nagaw-awid ni Pari Roland? Saan nga rot, Mare? Amuklatan sa dino ti ayan na. Iti ayan ti babae na? Wan. Anya ti aramidam. No mapanagnagam at talaga nga da babae na. Naklon kon dayta, Mare. Saanin anaskan a panagnagak. Kat, anya nga ro ti aramidam. Kastalatan, saan ka lumaban? Di mo kasarita di babae na nga adaywan na ti asawam? Awan Serbina. Gaputa saan na kun nga ayatan ni Roland. Oh, lunch break gaya man. Inta manganan ijay kantin. Ta ituloy ta ti agsarita ijay. O sige. Uray parikot mo nila kay mo. Mangan kalata. Di mo itulok ako mutong ka. Anya? Kastalaan ti ka na? Natang kan basit a karne? Wan, Mare. Okay. Importante, mangan ka. Agpaseksiak. Diyak kaya ti lumukmag. Correct. Importante, mangan kalata iti oras ti panangan. Uray basit laang. Wan, Mare. Ay, nakapimpintas kamat, Mare. Ngamno apay nga insukat na kapaylaang ti asawam. Ay, awan kit dit nakum na. Hala, gusto da ita, Mare. Mangantakit din.
Saanen anilakay ko ti pagsaritaan ta. Ngamin, masaksak ta naklaang. Okay. Manganta nga rudan. Dayjayan, imunagan iti dayji ari daw. No kasta, di tagayam ti pagnanaadan ti babae. Hoy, asino ti palpaliwam? Ha? Di tamat apartment ni Shirley ti ayan ti matang mo. Asino ka ayan? Surely ka di tinagan ti babae ni Roland? Oo, among gayam ni Roland. No kasta, di ta ti pagnanaadan da. Wen, apay ka di ngamin. Kan asino ka? Agkat ka, asino ka? Apay nga amam da Roland? Karubak ni Shirley. Day taman ti balay ko ni. Gayam ko ti aking kukwa iti abangan dang apartment. Kasta gayam. Umay ka, mapanta di tabalay ko. Agkapita. Ha? Ay, nakababain no kasta. Umay kakit din. Siyak ni Marjo. Joel tinagan ko. May saa ka driver. Umay ka, mapanta di tabalay ko. Tagkapita. Kastagayam tiga po nang adda ka dito eh. Wan Marjo, kat gaputa makita ka, asaan mo't adakas, imanugot ka. Maasyanak kadagiti ubing. Kaasi damat ah. Isuda pa yan amis mo ti mangi pamuspusan. Tapno lang saan amarakrak ti pamilyada. Wan nga rod. Sige ah, oras siya. Tumulong ah. Maasyanak ngamin kadagiti ubing. Anya ngay ti maitulong mo? Mang panunutak iti aramida. Ibagam kanya ka, no anya day ta planom. But na tapno isinanan ni Roland. Sige, aramidem day ta. No saan nga agbaligi, ti plano dagiti ubing. Okay. Malang, ituloy ta ti agkape. Manganta iti naimas at tinapay. No kasta. Amumon no sa dino ti pagnanaudan ti babae ni Roland? Wen, amukon. Nasayat. O sige, itad mo kanyak ti address. Wen, itad ko kan ka. Shirley, tinagan jay babae. Shirley? Kaya't dagiti ubing akasarita dayta a babae. Ngam no mapanda iti apartment na. Amangan numadanon da ija ni Roland. Mabalin damot akasarita. Asan nga iji apartment na? Wen, pampanunutak matkit di dayta. Matulungan na tayo ni Marjo. Tinamamok ak aruba na. Mapantay jayan na. Tapag sasaritaan tayo, no kasano. Wen, mabalin adito'y balay ko ti pagsasaritaan da. Awisak dito'y ni Shirley. Sana bale, ta-friend kami mat. Saan siguro mat ngagkadkad. Agyamanak, iti kastoy nga aramidan tayo. Matulungan tayo dagiti ubing. Una, nagdakas mat gayam ni Shirley. Amo na a pamilyado di tao. Ngam saan nalat taaliklikan. Kasano nga rod? Awagan nakto. Kat ibagam kanyak no anya nga aldaw ti umayan mi kadagiti ubing. Ariglado. Mabalin mo't ngayon ton rabi. Okay. Awagan nak no kasano. Mare, kayat ko laang nga awisen da sindi kan Tyrone. Di kagdanag. Itulod kumatla ida. Isuda ka di laang? Ay na mare, pang-ubing laang ti darayan mi. Sorry Okay. Rumor kami nga rudan kadagiti anak mo mare. Di kagdanag. Tadyak baybayan ida. Adda tayon diti balay ni Marjo. Urayan tayo laangan ni Shirley. Shirley? Wen. Adda ni Daddy yu dita apartment ni Shirley. Ha? Iso asaan mabalin adita ti pagsasaritaan tayo. Mayan dito ni Shirley. Okay. Mabit lang. Tinak ilukatan itigi. Apay nga inang
Pangawis nak dito balay mo, Marjo. Kan asino dagita sa nga ilim? Ko. Kaya't da ka kano ang makasarita dagita nga ubing. Kasla. Sige, Cindy, Tyron, kasarita yun. Di kay agdanag, taadda kami laang dito ka ni Marjo. Kasla. Wan, si katay babae nga imasidag idi kada kami iji restaurant. Wen nga paiso. Mailasin kayo. Kan malagip ko tinagan mo. Shirley. Nukasta. Si kati babae ni daddy. Anya ti. Kaya't da ka makasarita kan ni Cindy. Amom ka di. Akanayon analiday ni mami. Gaputa da babae ni daddy. Kat napanaknakan mi apod no. Tita Shirley, makipagpakaasi kami kan ka. Kaya't may tinaragsak a pamilya. Iso ano mabalin? Liklikam ni daddy. Saan mi akayat nga adda sa bali nga ayatan ni daddy? Ti kayat mi, nilaang mami, ti asawa ni daddy. Pangaasim, Tita Shirley. Sinaamon ni daddy. Kan manon nga aldaw asan ang nagawawid ni daddy. Kat agna na gayam iti apartment mo. Kwa? Apay asyak ti pangibagaan niyo iti dayta? Ni daddy yung Pangaasim, Tita Shirley. Adaywam ni daddy. Kaya't may tinaragsak a pamilya. Isong adaywam ni daddy. Makasarak kanto iti agbalin nga asawam, tita. Basta saan ani daddy? Anya? Saan mo ko mga ipaidam ti ragsak ti pamilya mi? Tita, pangaasim. Pangaasim, Tita Shirley. Adaywamon ni daddy. Di mi kayat naglidliday ni mami. Iso nga adaywam kuman ni daddy. Napanan dagiti ubing. Ay, bilibak ka dagiti yung ubing. Isudan ti umay agpakpakasikan ka. Nga adaywam ti amada. Saan nga isuda ti mangdadaal itiragsak ko? Kaya't mo asawan, saan mo lata sinaan ni Roland? Idinto ta nakipakpakaasi lang arudan kun ka dagiti anak na. Siya ti ay-ayatan ni Roland. Iso nga awan maaramidan da. Sinamlaangan ni Roland. Uray pa'y adaywak ni Roland. Agsublin tumat na ang kanya. Ngamin, siya ti ay-ayatan na. Saan ati asawa na? Di ka kadimasyan ka dagiti anak na. Nga imay da nagpakpakasikan ka. Sorry, nyamjak maaramid ti kayat da. Asino da kuma amang dadaol iti kinaragsak mi kin ni Roland? Ha? Isuda ti pudno ang pamilya ni Roland. Ngam siya ti ay-ayatan ni Roland. Ha? Kabailan ni Roland at alikodan ida, gapo kanya. Iso sorry langan kadagiti nga uping, tadyak ida patgan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay italawas ang napaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Di ka kadimasyan ka dagiti anak da, nga imay da nagpakpakaasikan ka. Sorry, ngamjak maaramid ti kayat da. Asino da kuma amang dadaol iti kinaragsak mi kin ni Roland? Ha? Isuda ti pudno ang pamilya ni Roland. Ngam, siyak ti ay-ayatan ni Roland. Kabailan ni Roland atalikodan ida, gapo kanya. Iso sorry langan dagijeng uping, tadyak ida patgan. Natangkan mo't gayam ti puso man niya. Talaga? Awan makaagaw kanyakin ni Roland. Nga uray
papan iti pamilya na. Sa dino tinapanan ni Roland. Aping nga awan dito'y apartment. Roland! Roland! Sa dino nga ta tinapanan na. Taapay asaan ang nagpakada kanyak. Dayjay tumit atumboy. Nagbayag anak isarsarita kanyak. Manaktak laang. Okay, kayo lang di talikod. Tyrone, Cindy. Ninang. Tita. Dumagas tayo itimay sa restaurant. Tamangan tayo pa'y. Amangan numabisin kayon. Saan ang ninang? Saan kami pa'y amabisin? Sigurado kayo? Ninang. No kasta, aglayon tayon ijabalayo. Tita. Apay nga itaypay asursurutan na kami dayta a kotse. Itaypay nga da iti malikodan mi. Saan mo't nga nga ag-overtake? Ninang. Kutsi ni Daddy day taadda di talikudan tayo. Wan nga paiso ni Daddy. Anya? No kasta. Ni Roland dayta. Idiretsok lang tayo yung kotse. Bayak di ta sumarsaruno kada kami. Agbusbusinan. Nalabit akayat na nga isardang ko ti kotse. Ngam saan ko nga isardang. Aglayon kami kitin ijay balayda. Dayjayan ti kotse nagluganan da Tyrone kan Cindy ngay manmaneho ni Marimel ba? Itian niya agapong at dada itay itibalay ti kaaruba ni Shirley. Isuda ka iti kinasarita ni Shirley. Anya ti nagsasaritaan da? Surutak lata ti kotse. Kaya't ko kumaakasarita ida. Ngam di namat isarteng ti kotse da. Insublikon dagiti anak mo, Mare. Agawid akmatan. Wan, Mare. Simbangputan ni Roland. Nalabit akasarita na ka. Kat iti ka nito nga da parikot, awagan naklaang, Mare. Wan, Mare. Ngam apay ko mga da parikot. Agsarita kayo iti asawa, Mare. Inton bigatan ti panagsarita ta. Agkita tantulaangan ijay office. Anya tiga puna na panda Cindy kan Tyrone ije balay ti kaaruba ni Shirley. Kat kadwada pa'y ni Marimel ba? Shirley? Sungbatam ti saludsod ko. Awan amok iti dayta. Binaon mo ka di dagiti anak mo, amapan makisarita kini Shirley. Tapno agsina kami. Anya? Awan bibiyang ko kan ka. Iso adinak pakibibiyangan. Kat tapno awanan ti parikot. Nasaysayat no pumanaw kan dito balay mi. Kasta? Saan kan apagan ano? Agsinatan. Sorry, Mami. Ngam nagpatulong kami kanininang Melba. Tapno maamuan mi ti pagnanaadan ti babae ni Daddy. Kat nakasarita mi, Mami. Anya? Numalagip mo jay babae nga imasidag idi kada tayo. Idi adda tayo iti may sa restaurant. Isuday jay, Mami. Di agnagan iti Shirley. Wan. Malagip ko. Diyak malipatan tirupa na. Nagpakpakaasi kami kan ni Cindy. Nga adaywan na kuma ni Daddy. Nga kunana ada tayo kano ti umadayo ka ni Daddy. Saan nga iso? Ngamin. Adayo kano nga iso ti ipatpatag ni Daddy. Saan tayo kano anapatag ka ni Daddy? Napatag kayo ka ni Daddy yo, anak ko. Day talaang taada ngamin sa bali a babae itibiyag na. No pay kasta, saan nyo agurguraan ti amayo? Isulat ta ti amayo. Mami, apay ngay nga adda babae ni Daddy? Tunggal maysa, adala ta pagbidutan na, anak ko. Kat bidot ni Daddy yo, ti panang tutup na iti sa bali a babae.
Mami? Nga mamati kadumtang to ti aldaw ang makaamiris. Tunggal tao ngagbidot kan agbasol. Dumtang latakan kwa na ti panagamiris. Kat agbalbaliw. Dumtang to nga taday taken ni Daddy, Mami. Wan anak. Kat agsoblinto ti sigot aragsak iti pamilya tayo. Kasta ti imbagak kada sendi kan Tyrone, Mama. Tadyak kayat aguraan da ti amada. Pagyamanak, tadi mo idat inurukan amang gura iti amada, iha. Saan ko nga aramidan ti kasta, Mama? Helena. Pumanawag diti balayo. Kat isurot ko dagiti anak ko. Anya? Wan, Mama. Diyak kayat amaya dayo da kanyag. Agnaad kayo kadi kadatatang mo. Wan, Mama. Ngam kasanon. Marigatan lakit di dagiti ubing. Ngamin, adayo ijay ayan datatang mo. Kat ijay sentro ti pagad-adalan dagiti ubing. Mama. Ay, daytaitan ti madi. Apektado dagiti ubing. No kasta, agabang kami laangan ijay sentro. Elena, iha, maawatak tiritnam. Ngam numabalin, uray agyan latan dito'y palay dagiti uping. At daak mo't amangaywan kadakwada. Siyak ti mangsukon kan mangitulod kadakwada ijay pagadalan. Mama. Di kagdanag, tadyak idabaybayan. Pangaasim, Elena. Agyan dito'y balay dagiti apo. O sige, ag-lunch time. Ay, Di mo kunaan, adi ka mangan. awan ganas ko, Mare. Mari Elena, pasensyakan iti naramit ko ha. Pinatgak lang tikid daw ni Tyrone. Ngam, natangkan ti puso di babae nila kay mo. Agyamanak iti panang tulong mo kadagiti anak ko. Diyak ni namnama akas ti aramitan dagiti anak ko. Kat maawatak ida. Gaputa sa anda akayat nga ada sa bali a babae iti biyag ti amada. Malaksit kanyag. Isuda pa yan amis mo ti mangipamuspusan. Tabarang makaamiris ti asawam. Kan ti babae na. Wan nga rod, Mare. Ngam agpadpada anatangkan ti puso da. Kat, kasano itan? Saan ko nga ibili ti bagik ka ni Roland? Naaklon ko at talaga anapukawan ti panagayat na kanyak. No payjak ko makayat ti pumanam iti balayda. Tadyak kayat amasina-sina kami. Ngam ison amis mo tinagkuna a pumanawag. Nagalasan? Pumanawag iti balayda. Tapno sa anak kon amasaktan. Kasanon, dagiti anak mo. Nagpakpakaasi ti katugangak. Asaan ko nga ipanaw dagiti apo na. Kat nawaya ak kanulat ta amang sarungkar kadakwada. Kat? Tangay nagpakpakaasi ni mama. Asaan ko nga ipanaw dagiti uping. Agtong palak iti kayat na. Agliday lakit di dagiti anak mo. No pumanaw ka. Nasaktan ako unay Marimel ba? Iso akayat ko ti pumanaw iti balayda. Tapno iliwliwag ko ti sakit tinakam ko. Di kay agdanag anak ko. Kanayo nakto aso marungkar dito balay. Sapay ko mata maawatan dak. Masaksaktan ka, gapok ni Daddy. Isu apumanaw ka, Mami. Wen, kayat kayo nga isurot. Ngam naliday ni Lola yo, no madayo kayo. Saan na bale, takas itinakunakon. Kanayo nak asumarungkar. Sige, Mami. Maawatak. Cindy, pang-asim tadi ka gumurkura, ha? Mami. Sana nga umadayo kada kayo. Kanayo nak to asumarungkar. Pinapanaw nak ni Daddy yo. Nga rod, pumanawak.
Ngam di na kayat asawan a panawan kayong matan. Tamamati ak adumtang tumatlaang ti panawan. Nga agsubli ti sigod aragsak ti pamilya tayo. Mami, jak kayat na pumanaw kayo. Jak kabailan. Cindy, anak. Cindy, mapanlaang agaliwaksay ni Mami. Ngam agsublin tumatlaang. Basta jak kayat na pumanaw ni Mami. Ngam Cindy. Sumaratak kada kayo, Mami. Uray sa dino ti papanan niyo. Maawatam kumatirik na ni Cindy, Elena. Mama. Saan ka di amabalin nga agan-anos kalatan, Elena? Saan ka pumanaw dito, iha? Mama. Maawatan ka, iha. Nga mabalin ka di asan ka lang na pumanaw dito, Mama. Pangaasim, Elena. Diyak kaya't asinaam ti anak ko. Tamamatiak, adumteng tutigon daway nga agsubli ti panagayat na kan ka. Mama. Siya kun ti makaamo iti babae ni Roland. Iso ti agsongbat iti panakadadaol ti pamilyayo kin ni Roland. Sige, Mama. Saan ako na pumanaw diti balayo? Ipagpagapo kadagiti anak ko. Agyaman na, iha. Adda ka pailaang dito'y balay. Kunak no pimanaw kan. Gaputa saan akayat da tayron kan Cindy a pumanawag. Agraman ni Mama. Nagpuskulkit din ti rupam. Sige lang. Ibagam ti kayat mo nga ibaga, Roland. Ngam saan ka pumanaw dito'y? Pues, awan manamnamam kanyak. Gaputa saan kan nga ay ayatan. Sige. Awanin bibiyang ko kan ka. Aramidam ti kayat mo kat kastagmat. Agbabae kalata, no dayta ti pakaragsakam. Awan bibiyang ko kan ka, kat awan mo't bibiyang mo kanya. Awisan kayo ng agdis ko. Syakti taya. O sige, ngam saan tayong agbayag ha? Kan di tayo agbarta. Wen, saan tayo magbartak? Oh, anya ti bakunam, Elena. Sige. Awagak ni Mama, taibagak, amaladawak nga gawin. O sige. O sige, hinti agdis ko. Kalpasan ti trabaho. Sayang, saan ta matuloy iti panagbakasyon ta iti beach resort, sweetheart? Gaputa di mo matkayat. Sana mabalin nga agliva kita. Ado tinas ka nga ramida ka di opisina. Okay, maawatak. At dapay sa bali agundaway para iti date na. Ngam kayat ko nga ag-relax ta mga sweetheart. Mapantag disco. Syakti taya. Sige, sabagay. Nabayag asanak nga minom iti arak. O sige, intag disco. Agrupat nga ruden, tamapantan. Ay, sorry, Mare. Imawag nila kay ko. Ada ka nung amin sa nga ilimi. Simbang ka no dagiti katuganak. Narigat mat no awana. Kasta? O sige lang. Mapan ka lang, Melba. Siya kung di ba kaamo kanila yan. Itulod kong tulangan. O sige, Elena, di ka agbartak tapno makapagmaneho ka. Juan, Mare. Siya kung di ba kaamo kanila na, Melba. Talagaan ni Roland ti adda di tapangir alamisaan. Juan, mailasin ko ti babae akadwana. Isuday tataim masidag idi kada kami. Idi adda kami iti may sa restaurant. Ti agnagan iti Shirley. Ti babae. Nakakayagkat ka ni Roland. Oh, Elena, nakaululimag ka. O sige, uminom talat ta. Juan Jake. Kunak man, di mo kaya tagpartag. Saan man? Magustuak ti arak. Ni Elena day jay Sino jay kaduana?
Amok no asino tikit kita, sweetheart. Ti babae iti bangir alamisaan. Kasla karupro pati asawam. Ti awanan pain a babae. At dakit din dito'y umin-inom? Oh, sweetheart. Bayamon ti asawam. Boyfriend na lakit iti kadwana. Dahito yun, sinalabayan ti lalaki. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay wita alawas ana paulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ni Elena day jay ay. Asino jay kaduan? Amok no asino tikit kita, sweetheart. Ti babae iti bangir alapisaan. Kas nakarupro pati asawang. Ti awanan pain a babae. Taadda dito'y nga umin-inom? Oh, sweetheart. Bayamon ti asawang. Boyfriend na lakit iti kadwana. Medyo, sinalabayan ti lalaki. Oh, agkanan ti lalaki? Oh, salpag day ti lalaki. Oh, makita mo, Roland. Boyfriend na day jay ko naktuman. Oh, kita nga. Nairot ti panangarakot ti lalaki kan kuana. Gunda may kuitan kini na. Urayag ka maparta ka ti gusto. Kalpasan na. Iruwar ko dito eh. Arak pay. Agralay ka. Iti arak. Wen, ado ti arak, Elena. Uminom kalata. Sige na ay. Uminom ta. Mabarta ka, Elena. Arak pay. Kayat ko pay. Sana na. Uwegan. Rumortan dito eh. Mapantay kita gusto. Elena, hindi pa lang gusto akan ka. Hoy! Lalaki! Kanya ti... Tay pa'y apalpaliwan ka! Hoy, Roland! Agsabli ka! Dayjay tumat ang babae. Nung apay nga da dito ay. Anya ti kayat asawan tinaramid ni Roland. Inlugan na iti kotse na ti awanan bain nga asawa na. Anya tinapasamak kin ni Elena. Ta sinakroy mo matan, Roland. Nabarta ka di? Wan, mama. Anya, ala, apa yan nagbartag? Mala, sikat di makaambukan ko, ana. Ikatam day tasandal na, tasukatam ti kawas na. Mama. Sige, panawan kan dito'y siledyo, iho. Sikaan ti mangbanyos kan ko, ana. Roland? Nabanyusan, kan nasukatakon ti kawas mo. Sige, maturog kan. Elena, inggoyod nakmatan. Roland, hindi na kon ayatan kalata. Ha? Roland, Inarakot na. Elena. Saan asungsungbatan ni Roland ti cellphone niya? Ha? Ti buwisit ang lalaki? Anya ti kayat asawan da ito eh. Nangipananakin ni Elena. Apay alaskan nga aramidin na ti kastoy. Di na pa'y lakit binaybay ang dayjay a babae. Total, saan namat ngay ayatan? Ha? Saan ang mabalin nga agawan kanyak ni Elena ni Roland? Balsak
ti awanan bain a babae. Nagsapa kayo ang nagriing, mama. Adda kayo gayam di kusina. Oh, ato iti kape, iha. Agkape ka, bayat na pudot pa, eh. Nasakit ti ulok, mama. Tanabarbartag ka nga insangpat ni Roland, iti kalman. Intulod na ka ni Roland, iti siledyo. Pinanawa kay Jay, tapno masukatan na ti kawas mo. Kan mabanyusan na ka. Maawatak ti isam mo. Mama. Ala, kapekan, tamang isagana ak iti armusar. Umaykan, Roland, nakasaganan ti armusar. Kagiddan mo dagiti ugbing nga agarmusar. Asino jay lalaki akadwam iti kalman? Kasta unay apa nangarakop na kan ka? Ngam ayos laang kan ka? Ni Jake. Ti katrabahuan mi ka ni Mari Melba. Paggugustom launay nga arakupan, kan agkan na ka? Ay, nabartag ka. Diya ka mo kasta ti inaramid na. Kurang nalaik katanan ti kawas mo. Anya? Apay ngamin nga da ka iti dayja lugar. Addaan kan iti anak, ngam napan ka itjay. Aguray ka. Apay ka di akapungtutnak? Saan ka di adina kun ay ayatan? Awan bibiyang mo kanyak, kat kastakmat kan ka? Awan bibiyang mo kanyak, ngam makibiyangak latakan ka. Gaputa adda ka pay laang dito'y balay ko. Kasta? Kat ti panangar arakop, kan panangag-agak mo kanyak, kalpasan abinanyusan nak. Anya ti kayat asawan day jay. Asawa ka? Kat natural lang day ta. Kat jak kayat nga ulitam ti naramid mo ha. Sika kadila ang ti adda karbangan na nga agragsa. Anya? Siyak. Awan ka di karbangak ang mga ramid iti kayat ko? Iti pakaragsakak? Naragsakak no kadwak ni Jay? Anya? Naragsak ka iti den na ti babaim, saan ka di? Pues, kasta akmat, naragsakak no kadwak ni Jake. Iso adinak pakibiyangan. Gapo tabagim laang ti pampanunutam. Kang ronaan na. Awanin panagayat mo kanyak. Iso amanipod ita. Di nakmatan pakibiyangan iti kayat ko nga aramidan iti biyag ko. Asino din ang ipanaw kan kay discuss iti rabi, Elena? Ti asawak. Kunak man nung nagsina kayan. Dinanugnak nila kay mo. Diyak amo no, apay. Di mo amo tiga po na? Nabartagak ngamin. Sige, lipata mo na. Pudno ka din nagsina kayo na ti asawa? Juan, nagsina kami. No basta mabalin ka diti agdaton kan ka? Ikalik kan ka? Saan kan to apagladingitan? Anya? Bayan na ka mangipalik na iti panagayat ko kan ka. Kasta ka day abalayan? Nabalayan. Barang maurnos dan to umatlaang ti relasyon da. Ay, anyan da Roland kan Elena. Ti anak ko, ti ayan ti pitot, abalayan. Sa bagay Ay kitala. Sapay ko mga raw tagsubli ti sigod anaragsak a relasyon da nga agasawa. Mamati agakasta, abalayan. Kay dagiti ubing ngay abalayan, ayan da. At dadan iti pagadalan Ay, sayang. Nasapsapa ako tapno naabutak ida. Ala, ina ko nabalayan. Katagyaman imayak lang nang niyag itinatang. Nabalayan. Katagyaman takan ayon ka amang niyag iti presko anatang. Si kagayam day ta, Joel. Apay nga da ka dito At dalain tulod ko dita daya pasahero. Kumusta kan, Marjo? Kastila ta. Nasayat mo. O anya, kumusta dagiti ubing, Joel? Nasayat da ka no, kung animel ba? Kaya, kasangay ko yung Sabado. Kat awisan kayo amin.
kasangay mo? Adot isaganak. Iso nga awisan kayo. Agraman dagiti ubing. Kastamat kan tinana. Takayat ko ama-amam mo. Aya. Awagak to ni Melba. Taibagak day takon ko ano. Sige, dumaray kami to. Alangarudan, Marjo. Tagpasada akpay. Sige, Joel. Namnamag ti kaadam to inton Sabado, ha? Ariglado. Wen, Elena. Kasangay ni Marjo. Titomboy anang tulong kada kami kadagiti anak mo. Tapno makasarita dati babae nila kay mo. Oras siya? Imbitado? Kasta ti kuna na kanyak itay imawag. Saan ka di nga ijay ti ayan ti babae ni Roland? Wen, agkaaruba da mismo. Awan tinasken a pagbutngam. Kan maysa, saan asikat ti agbasbason? No di kat nilakay mo, ganti babae na. Mare. Saan kan nga agpangadwa? Dumaray tayo kadagiti anak mo. Ha? Kita ang tinakatugaw iti asidag, Mare. Ha? Nilakay mo. O may nakansamot sukunan. Imposible. Kung adamot ko check. Elena, Melba, awisan kayo nga gisnak. Hintay meriendan. Mabisbisina kon. Elena, oh my God, nagawit-tan. Uy, agawid kayo kanon, Mare. Ingkan. Sige, Jake. Intayo at birinda. Oras siya. Mabisinak mat. Sige, hintayan. Usaron tayo tikot check. Okay, intay. Oh my God! Itatan na! Ha! Mabit lang. Di nakagan. Ikabil ko lang ti seatbelt mo. Aday ta. Naisimpa ko ti seatbelt mo. Dapat ko check. Ngam apay asukunan na kailangan. Gaputa mo kasumurot ka manan iti day lalaki. Ni Jake? Anya ko matidakas na. Katrabahuak ni Jake. Di kan sumanao. Jak kayat amang nagtimay papankan ko na. Sinukon mo ni Elena, Roland? Wen, Mama. Apay. Naskan ka di pala damagan nyo data, Mama? Saan ka di akayat mo apumanaw ni Elena dito'y balay? Sanitan, nagbaliw ti panunot ko. Anya ti kayat asawan na ita, iho. Ay, sa bagay, at pumimpintas ni Elena. Sayang ba't, no agtinag iti sa bali a lalaki. Mama. Iho, nagasat ka, gaputay so ti asawam. Amom ka di, ay ayaten na kaunay ni Elena. Iso apang nga asim, iho. Di mo ko man saktan, tirik nana. Tamang ano agbabawi kanto, iti-uti na. Mama. Napintas ti asawam. Awan makunakan kwa na. Kang ronaan na, addaan nakyo ang nasisingpat kan manakam. Katuray isoda, masaksak tanda, gaputan agbabae ka. Mami, apay kadingadda kayo pailaan dito'y terasa. Anya ti araramidan nyo dito'y terasa, Mami. Agpapaangin naklaang anak ko. Ala, ingkay kat maturugan. Sumaruno akton. Mami, kayat nyo ka diti gatas? Tayalaan kayo? Uno, anya ka diti kayat mo nga inuman. Kabayatan ti panagpapaangin nyo, Mami. Okay, aklaang anak ko. Ala, ingkay kat maturugan. Sige, Mami. Intan Cindy. Good night, Mami. Good night, Mami. Good night, anak ko. Ay. Agpaangin akbit. Sakbay nga inak maturog. Elena. Ur-urayan na ka di nga umay dito itirasa. Anya? Apay ko mga orayin ka. Inak man laangan maturog. Oh, titakyak ko.
Ay ayatan na kadipay lang. Ay ayatan na kadipay lang, Elena. Oray nagbabae ka. Oray na saam ti marikrik iti kaunggak. Oray kayat nakon nga isina. Ngam aklonak nga ay ayatan kalata. Pakawanan nak. Di kagdanag. Saan ka nasaktan? Ikan nakitigundaway. Tapno may panagnak ko ti panagbabawit. Roland. Pakawanan na kuma, Elena. Wen Tyrone, nakitak dadadi kan mami. Idi na panak iminom ijay kusina. Sinakroy ni daddy ni mami. Ha? Wan, katsimrak da iti sigod asileda. Nakitam? Wan, saan ka nagpadlaw Naglimangak ngamin. Diyak kayat amasingak ida. Ayos! Nagkinaawatan damatlangan. Ayos! Agkinaawatan nga tan, da Roland, kan Elena. Gagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, te seryetayo itaalawas, anapaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Wen Tyrone, nakitak dadadi kan mami. Idi na panak iminom ijay kusina. Sinakroy ni daddy ni mami. Ha? Katsimrak da iti sigod asileda. Nakitam? Wan, saan ka nagpadlaw Naglimangak ngamin. Diyak kayat amasingak ida. Ayos! Nagkinaawatan damatlangan. Ayos! Oh my God, Tyrone, mapantaida kitaan. Ha? Makiturog ta kadakwada. Anya? Ay, saan Alakit din. Maturugtan. Sige man langan. Maturugtan, Tyrone. Ay ayatan ka, Elena. Sigurado ka kadi nga ay ayatan nakitan, Roland. Saan ka di apanagin ko kung nga agak dayta? Nakaamirisak. Idi nakita nga agagkan. Ken arakupan na kadya katrabahwam. Diyak kayat nga da sabali alalaki ang mga rakop. Ken mangagagkan ka. Nasakit gayam. Roland. Ken naamiris ko ti kanayon nga ibaga kanyak ni mama. Anagasatak, tas si katinagbalin nga asawak. Napintas, ken nasingpat. Isungay ta, baliwan ta ti mangrugi. Sapay ko mata mapunas ti sakit tinakam mo kanyak. Ipanagnak mo ang nagbalbaliw kan, Roland. Saan laas siya ti maragsakan? No di pa'y kat, dagiti anak ta. Kastamot ta ni mamama. Agraman dananang kantatang ko. Ikarik, agbalbaliw akon. Saan ka nasaktan pa'y? Roland. Kayat ko nga daywam jay lalaki akatrabahwam. Diyak kayat nga asitgan na ka. Anya nga ruti kayat mong aramidak. Agikat ka ni ti trabahom. Agnegosyo ka laangan. Anya? Mangbangon ka iti negosyom. Mabalin na jewelry shop. Wenon niya pa'y dita. Kasta ti kayat mo? When? Okay. Aramidak ti pagayatam, Roland. Why? Intulod na ka ni Roland, Kan. Sabali ti isam mo ita. Kaslalim mawag ti rupam, friend. Blooming kapay. Nagadukid din nga imbaga, Mare. Panumat. Kat, kumusta kayon kanila kay mo?
Nagkinaawatan kayo ka din? Oh, anya ti kaya ta sa hunday ta nga isam mo? Juan Mare, nagkari ni Roland na di na konsaktan. Kat baliwan mi ka no ti mangrugi. Oh, nagsaya at tikas na nga imbagana? Kat, kasanon ti babae na? Tsaka mo, mabalin ang kasaritanan, kat waswasan dan ti relasyon da. Sigurado ka? Ay, no maminsan, sumkan ti panagduadwa kanyag. Ngam, ikak iti sabali agundaway ni Roland, tapno ipanagnak na, tiin ka rin na kanyag. Sige, sapay la ko mga rod, taag sublin ti sigod a naragsak a relasyon nyo nga agasawa. Kat, kasanon jay awis ni Marjo? Nakababain mat no di tay dumaray. Sapay namnamaan na mapantayo. Sige, awan parikot. Mapantayo. Patgan tayo ti awis na. Takayat kumat ang makita iti personal ni Marjo. Aday ta, nakapalas kayo na po. Kat di kay agal alikot ag iti papanan nyo apaskan, ha? Wen Lola! Un Lola! Oh, kasano, Tyron? Cindy, intayon? Kat ni Roland, sa dino ti ayan na, Elena. Imunan ije kotse, mama. Ti kotse na, ti aramaten mi. Sige, ha? Agan anad kayo. Inawaga ko ni Elena, kat agturong dan dito eh. Nasaya at nukastang. Kat, jay babae ni Roland. Inawis mo ka di, Marjo. Una, inawis ko Di na namnamaan asa nga ilik ti pamilya ni Roland. Ngam, amangan noan niya ti mapasamak. Di kagdanag, tadagor niya. Adda nakasaritak amang bantay iti garaw ni Shirley. Ta iti kanito adda kas taramidin na, maatipada adagos. Duapay anas kan nga imbitarang pailaang ni Shirley. Dito'y ama paniknakan. No asino at talagat ni mas napatpatag kin ni Roland. Ni nga ta Elena, wano ni Shirley. Marjo, iso ni Elena ti asawag. No kasta, si kagayam ti asawa ni Roland. Nagpintas ka matgayam, Elena. Agyaman na, Marjo. Agyaman na ka, tadimaray kayo. Ado ti sa nga ilig. Ngumda kayo ti kang runaan. Tatalaga akayat ka makita iti personal, Elena. Nasingad nga mintirik na kadatayron kan Cindy. Agasam, isuda pa yan ti may ditoy. Tapnula ang kasarita da ni Shirley. Agsangit da pa yan ngagpakpakasi. Nga adaywan na kumati amada. Natangkan ti puso ni Shirley. Marjo. Sorry, Roland. Ngampudno tinakunak. Kapoy ti day ta. Naasidagan tirik na kadagiti ubing. Kaya't ko'y da sarungkaran iti balayo. Mabainak. Welcome kalata, Marjo. Namnamaag ti isa sarungkar mo to. Day giant tay babae ni Roland, Marjo. Nakatugaw iti asidog tiri daw. Napintas at talaga ti babae na. Isumat lagayam, anasulisog ni Roland. Napintas ni Shirley. Awan makunakin ko na. Oh, kasano? Aramide Monteplano, Marjo. Anya ti kaya't asawan da ito ni Roland? Kadwa na ti asawa na. Juan, isulakit di day chay ti asawa na. Mabigbig ko. Kat kadwa da dagiti duang ubing anak isarita idi kanya. Isumit lagayam. Adi na kun pagan ano ita ni Roland. Tanag sinubyandan iti awanan baing asawa na.
At ita, gagayim ko adim maray, iti dayta akasangay ko. Kaya't kuman ayam ammo dagiti kabarbaro agagayim ko. Awan sabali, nuditi ang kasawa a Roland kan Elena. Sigod ngam amok ni Roland, ngamjak namnamaan ang nagpintas gayam ti asawa na. Roland, Elena, mabalin ka di nga umay kayo dito'y sango, tapno makita da kayo dagiti gagayim ko. Dadan dito'y sango, gagayam. Naragsak pa nagkasangay mo, Marjo. Naragsak pa nagkasangay mo, Marjo. Agyang manak. Kiss! Nangagyuti ko na da. Kiss ka no. Nganya pa'y lang aramidin nyo. Ag-kiss kayon. Sige. Elena, agkan ka no? Sige, si tutulo ka. Anya ti kaya't asawan da ito, Roland. Sorry. Ngam imbagak matan awas-wasan tan ti relasyon ta. Jak gaya maisukat ti asawak iti uray asino a babae. Roland. Ladingitag Shirley. Pakawanan na. Nga maglinipat tan. Mas naragragsakak no ti asawak ti adday ti danak. Roland. Sorry. Nga maglinipat tan. Daddy! Umaykan! Intay ka no manganan! Urayan na ka ni Mami! Wan anak! Intan, Daddy! Anya ka di dahin to'y anapasama. Apayanas ka na masaktan ako na hindi kastoy. Nagsakit. Kasano? Agpakada kami matan, Marjo. Happy birthday manan, Marjo. Umay kan to sa marongkar ijibalay, Marjo. Uwan, Elena. Agyang manak ha? Alo? Inkan, Elena. Agur-urayan kan kada Roland. Itikot niyo. Okay. Uray da kami, Marjo. Agpakada kami matan. Agyaman kami, iti imbitasyon mo. Awan anyaman na. Sapay ko magtagtul-tuloy ti panaggagayim tayo. Agdiretsotan iti balay mi, Joel. Itulod na kun. Di ka agdanag, tatangdanan ka. Saanan? In-drive ko lang matoy ko, Chem. Wala. Pagyamanak no kasta. Among ka di. Nakita ang agsangsangit ni Shirley. Nalabit, awinaswasan ni Roland ti relasyon da. Kastay ko na, Dan. Numang pasakit ka, masaktan kan tumat. Agbalat ag tumat laken ka, ti inaramid mo. Una, naimatangan pa'y ngamin ni Shirley. Ti panaginagak da Roland, kan Elena iti sango. Nasayaan mo't, nun ay matangan na. Ay, di manmot ni Shirley. Ay na, kasi tinakunakon, no dakas ti aramid mo, dakas mat ti maganab mo. Pakawanan da ko matatang. Nanang, gaputa sinaktak ni Elena. Ngam ikarik, sana na maulit. Ala, sapay ko bang araw da saanin a maulit. Ket agbalbaliw kan baraw. Panunutom ko mahadag iti anak yo. Naliday da no ada sa bali a babae iti biyag mo, Roland. Wananang, sana na maulit. Ikarik dayta. Baliwan mi timang rugi. Kat ikarik, ngagbalinan anaragsak ti relasyon mi nga agasawa. No naragsak ti relasyon yung nga agasawa, kayat naasawain, naragsak may ti pamilya. Nasken nga agbalin ko man anatibker ti relasyon niyo nga agasawa. Tapno saanen a maulay ti napasamak. Wananang,
ikarik asaanin a maulit. Ay na, kamaudyanan na abalayan. Nagsublin ti sigo daragsak ti pamilya da Roland. Na pala yan. Katkas lamaad taan tayon sapay, iti may katlo nga apo. Ay na, nagsaya atin lukas ta. Abala yan. Hindi na nagragsak tumanin no kasta. Sapay ko mga raud. Ay tit mabalinan Tadadakkel matan da Tyrone kan Sinday. Isu apa nawan bat siguro tapno maadaan da iti ade. Nga ron, abala yan. Sapay lakuma. No kasta, talaga nga ag-resign kan? Wan mare, adan negosyo nga erugit. Maysa apagtagilakwan iti bado. Ha? Wan mare, okay lang ang kanyak data. Kan at least, nalawa mo tinaalak a pwesto. Talaga adimon kayat diti opisina? Amo matanti ka po na, mare. Sa bagay, maawatak. Agtong palaklangan ka ni Roland, tapno awanan ti parikot. Mabit lang, Elena. Oh, Jake. Pudno ka di nga agresin kan? Nag-resign ako, Jake. Naamuha ka ni Melba tiga po na. Sorry ha. Siyak ti makaga po nga agresin ka. Sapay ko tasaan nga agsakit tinaka mo kanyak. Saan? Nag-resign nag? Gaputa kasta ti kayat ti asawa. Sige nga rad. Sapay ko tag na nayon ti ragsakyo nga gasawa. Nalpasan, Roland. Nag-resign ako ni opisina. Nagtungpalak iti pagayatam. Agyamanak. Katsika, may panamnamam ka di? Asaan mo nasublan ni Shirley? Saanen? Sapay ko tasaan ka nga agduha-duha. Kasanon no di nakasardengan nga awagan. Kat kayat na nga agkita kayo. Inblock ko ni Shirley. Kan awan pagdanagam. Gapot ajak kayaten asubyan pa'y. Roland. Naurnos tanti relasyon ta nga agasawa. Isu ajak kayaten adadailan pa'y. Amok nga da pa nagduha-duham. Ngam ikarikan ka. Sana na maulit ti panagbasol ko. Ay ayatan ka. Awanin sa bali nga inayat ko. No di si kalaang. Ikarikmat, Elena. Awanan ti sa bali nga ayatek. No di si kalaang. Ikarik asaan akon apasulisog pa'y iti sa bali. Agtinulong ta. Tapno agtalinaed anatibker ti relasyon ta nga agasawa. Juan Roland, agtinulong ta para itinaranyag amasakbayan dagiti anak ta. Ken agbalintupay nga anak ta. Anya? Ti kayat ko, madaan iti kabsat da Tyrone ken Cindy. Mas naragragsak no adda kabsat da. O sige, sumuro taklat ta iti pagayatam, Roland. Ditan gagayam, tinaggibusan, teseryetay ita alawas, anapaulwan, relasyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan.